ynghylch y ceffylau Pencampwriaeth yr adran a y Merlod Mynydd Cymreig sydd dan sylw ni fan hyn. Ac Emma Edwards, dyn ni wedi gwylio'r cyfan, dyn ni wedi cael pnawn werth chweil. O rhwng dy gwmni di a'r ceffylau braf ma, dwi rili wedi mwynhau, diolch i ti. A mae yna 7 yn y Pencampwriaeth ma sydd yn matcho i gilydd yn berffaith, sy'n ni'n dweud. Dwi'n siŵr, os ni'n cael sgwrs o'r beirniad ar ôl hyn, fi'n siŵr bydd e yn dweud bod e rili wedi mwynhau ei gyfnod yn y prif cylch yma heddi. A mae gennym fe rhywbeth sy'n at ei dante, byddwn ni'n dweud. Ie, atgoffa chi y beirniad ar gyfer yr adran yma sef y Merlod Mynydd Cymreig. Yw Mr Dylan Rhys o Bryn Berian Crymych. Ac dyn sy'n ei dipyn o feirniadu a wedi magu ceffylau dros y blynydde. Ffarmwr o ddydd i ddydd ac yn diddori yn yr adran A. Wel, dyma ni y rhai sydd wedi ddod yn gyntaf ac yn ail yn y dosbarthiadau yn yr adran yma. Ac bob un o'n nhw wedi cael cyfle i drychian allan i gael denu sylw ar yr... Wel, mae'n debyg bod penderfyniad wedi cael ei wneud yn barod, Emma. Ydy e? Mae o wedi tynnu yr eboles blwydd i fewn. Nes ti weld y well na fi, bod ni'n edrych ar y sgrin, nes i... Na, mae fe'n tynnu het i reserve hefyd, ydy. Mae wedi tynnu'r eboles blwydd, eboles Lenny yn reserve. Wel, dyma ni te penderfyniad da iawn. yn yr adran A. Penboeth Twi sydd yn mynd â hi yr eboles blwydd am berchnogaeth Francis a Sally Goggin a'r Gil Wobber yn mynd i Mr Dennis Price gyda afan y Real Deal yr y cyw beunyw yn enillydd y dosbarth yn gynharach. Wel, Emma, cytuno? Mae gennym ni dwy sy'n matcho'n braf iawn. Wel, llongyfechiadau mawr i Francis a Sally Goggin. Pencampwr yma yn yr adran A. Well, Rush the fair goes to the yelling filly, number 946, Penboeth Twi, the property of Mr and Mrs Francis and Sally Goggin. And then in reserve, there's a local exhibitor, Mr Dennis Price, with a filly foal, number 923, with Avan Real Deal. So congratulations to both of you there, and handing out the prizes is Alison Epsworth from the Welsh Government, and she's the Business Development Officer, handing out rosettes and the chassis to the winners, Mr and Mrs Francis Sally Goggin, and also Mr Dennis Price. So felly, y prif cyfalcwr y Merlod Mynydd Cymreig yw'r Ebol Blwydd, a Gil Wobber yn mynd yn eboles. And also by winning the championship, they have the Welsh Comside the bronze medal, and also praise of Shestone Limited. There's a £25 voucher on the way to the winner. Fan I fanna, ie? What do I say this thing? Well, you can talk any old rubbish. I do. Pencampwr yr adran A. But what a great day. You're champion as well, Francis. Excellent, David. I'm really thrilled to bits. Well, Twi is fantastic as well, but just a little bit of a mention to the reserve, who is a daughter of a mare that she put a female champion at the Royal Welsh Show. Is it? When you judged her a few years ago. Oh, there you are. So the type is definitely, strong. There, yes, thank God. Now, Sally now, where is she? She's been busy prepping.
Yes. Will she get to have the celebratory drink now when you drive home? Yes, definitely. Well, I'll tell her, we'll hold you to that. Llongyfarchiadau, well You can have a done. drink as well. So you can see the winner now, the champion of the Welsh Mountain Ponies 2019 Welsh Penboeth Twi ar ebolis blwydd, Pencampwriaeth yr adran A, Merlod Mynydd Cymreig. Croes llongyfarchiadau i Mr Francis a Sally Goggin o Merthyr Tydfil. Mr Dennis Price, a local exhibit here from Llanarfon down here with the Finifo, Avan Real Deal. So congratulations to both.